الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. وأوزام لو حديثي بن عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله أو من باسكرت بس اشتك دلي لو برتكي لفتح الباري نقل دكا دري النسوة المستحاضات في زمنه عليه الصلاة والسلام 10 يعني أواني للزمن بيغمبري خواه أفرتاني توشي حيض ذبون يعني توشي استحاضي دبون كقوت ما خوينك لبيني حيض نفاز دا فرمي دبون باسي كردون. ورنا حديثي حكم الكدرة والصفرة خوي ئێستا وەکو لێکۆڵینەوە کراو بە پاڵپشتی بە و فەرمودانە و بە لانی زانستی حەیض چەند مەرحەلەی هەیە. یەکەمیان خوێنەکە کە گوتمان ڕەشە، دوای دەبێتە زەر دەبێ، یعنی وەکو ڕەنجی خۆڵی ئاوی لەگەڵ تێکەرکەی. دوای کودرەتون زۆرێک لە زەردی وەکو چای زەرد ئاوای لێدێ. دوایێ ثم يصير ريقا كالقصة، دواتر وی لێدێ پێی دەگوێ قەسەة البەیضاء. لێرە باسی کردیە یعنی چۆن بڵێ بینی ڕەش و سپیاتی، بەڵام سپیاتی زیاترە. القەسەة البەیضاء پێ دەگوترێ. ئەو لەو کاتەیدا دوای ڕاست وشک دەبێ و نامینێ، یعنی ئەو مەرحەلەکانیتی. بەڵام ئەوەی گرنگە لە مەرحەلەی یەکەم غسل واجب دەبێ و ناوی پیاوەستەکردنی، بەڵام مەرحەلەکانی تر ڕێگە پێدراوە لەبەرەوەی هەموو نیشانەی ئەوەیە کە ئافرەتە پاک بووتەوە، بەڵام ئافرەتەیە زیاتر پاش هەفتەچی یاخود پاش ڕۆژ و شەوەچی کە ئەویش هاتووە، یعنی ئەو جۆرە سپیاتیە زەرداتیە تۆزێک وەکو دەڵێ وەکو خۆڵی تێکەرکراوی هەیە، بەڵام ئەوە حکمی حەیضی لە بۆ نییە. ئەوەش دەڵێ ئوم عەتیە ڕەضا و ڕەحمەتوڵڵی عەلەیها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، دەڵێ نەمان حیسابمان بۆ نەدەکرد، نەمان دەگوت ئەوە حەیضە یاخود ئەوە تووشی ئەو جۆرە شتانە بین. ئافرەتێک تەلەفۆنی کرد خەریک بوو بکەوینە هەڵە، گوتی مامۆستا ئینسان ئەگەر وەسلی بکات دوایێ ئاوەچی پێدا بێتە خوارێ چ بکە؟ ئەمیش گوتم وەسلی لۆ چ بکە؟ گوتی وەسلی وەسل مامۆستا. ئەمیش بینەچی گوتم خوددا دەبێت لەگە چیبی. دوای گوتم یعنی مەبەستت چییە زیاتر ئەگەر ڕۆن بکەیەوە؟ گوتی ئەوەی ئینسان وەسلی دەکات لە جەنابەت. ئەوزە تێگەیشت لەگە غوسلیتی وەسل لە چێ غوسل لە چێ؟ گوتی وەڵا دەنامە هەدەرێن وەسل. گوتم داچیم لە غوسلە. گوتی وەڵا ئەمە هەر لە قەدیمش هەدەمان گۆ وەسلی یەکەین. ئەمیش گوتم تاخۆ نەم گوتیە وەسلی پارەی لێ بکەیانەوە. ئەوجلێ ئەوانە حیساب نییە لە دوای غوسل. حتا لە دەڵێن زانایان دەفەرمون ئەگەر زەمەنی ئافرەتەکەی بەسەر نەچوو بیتن، بەڵام ئەوانە ببینن هەر ناکاتە حەیض، چونکە ئەوانە نابنە حەیض، ئەوانە پاکبوونەوەنە. بەڵام ئەوەی گوتمان ئافرەتەکان باشتر زان، هەتا ڕیوایەت کرا لێیان پرسیە ئایا لە زانایان پرسیە، گوتیتی ئافرەتەکە باشتر دەزانی کامە حەیضە کامە حەیض نییە، چونکە ئەوانە هەمووی نەرم دەبێ نامینێ. بەڵام لەو حەدیثەی دەفەرمێ بعد الطهری لە پاش پاکبوونەوەی. ئەوەندی ئەمن زانیاریم هەبی نەمزانیە برێ ئەقەلی حەیضێ يوم وليلة وأكثرها 7 أيام بلياليه ياخذ 15 يوما بلياليها ئەوەم جێ لێ نەبوو. ینی بەڵام هەرچیە لە فقهەکان لە کتوبە فقهەکان باسییان کردیە، بەڵام لۆی نەگەڕایم تا چەند پاڵپشتی حەدیثی هەیە. بەڵام ئێستا شتێکی باز دەکەین، یعنی هەندێک جار هەیە، بەڵام هەتا لێکۆڵینەوەی نەکەی بڕیار لەسەر نەدەین. هەندێک شت هەیە بە مەجموعی گەیاندنی فەرمودەکان یاخود بە مەجموعی طروقی حەدیثەکان زانایان ئیشیان لەسەر کردووە. ئێستا باسی شتێکی دەکەین هەر لە باسی حەیضی. وعن أنس رضي الله أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
تحريم جماع الحائض. أنس بما دجر فرمي يهودية كان أجر آفرتك توشي حيض بو بايا دوريان دخسته ولا مال حتى للروايات ولا السيرة ترهاتوا يعني شوين اجتايبت يعني بودادنا أكرمكم الله تسون إنسان حيوانك بخير دكا آوان لي ذكرت يعني نانيان دبرد لقريان ندى خوار لقري دادنشن هاموشيان ندى كرت بلان پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام هموش تیچیان لگل بکن إلا نکاح نبی كما بستی پی جماع طهرة أو فرمودية بمختصري هاتو بلان فرمودة بتوابية كي لصحيح مسلم دا بوشيوية لمالوش دوريان دا خستنا ودالي يك لها ولا كان پیغمبری خو عليه الصلاة والسلام بسياري كر فرمي أي پیغمبری خو عليه الصلاة والسلام أو يهود بيان جيشت كا توتوتا تنها نكاحيان لقل مكان تنها لقل يعني دريج مبن لسرد زيقاي أو يبيدا قتري وطء نكاح أو زورشتانا دالي السيدي كوري حضير لقر عبادي كوري بشير هات نكن بيغمبري قلت أي بيغمبري إخوة يهود آوا داري آوا دالي يعني وكو بلي قصي يهود تأثيري لي كردن يعني لو بيغمبر وادالي ولا ديني ما آوا نبوا دالي آوا ينقل دالي فلا نجامعهن آية أيما لقليان كونبينو وطيان لقنا كين فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دري بيغمبري إخوة قصينا كربلام ملامح وجه جمال قورا حتى ظننا أنه قد وجد عليهما حتى وما زاني كبيغمبري إخوة وكو دالي ركلي بنوشي برانبري وانهب وشتيشي برانبري وانهب بس بيغمبري إخوة هيت قصي نكرت فخرجنا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم دري تسوينا دري هديك لشير لبو بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام هات فأرسل في آثارهما فسقاهما بيغمبري إخوة بانجي كردنو شير كيداني فعرف أنه لم يجد عليهما دالي دواتر بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام ك أو هالسكوتي لقا كردن أوان وان زاني بويان روم بو كبيغمبري إخوة تيلا دل نما بران بروان أو حديثة زوجتي تدا يكلوان الذم التقليد يعني أوان بيان وابو باش أوان وادكن يعني أمش وكوان بكن ياخذ زورك لزوران بيغمبري إخوة ممنوع يكرد دائما إنسان يتأثر بما حوله لو الزور آقامان ليبي إنسان كاريگري هي لدوروبري كاريگري للسردبي أو يهودي الزور توراندو زور دجاتي بيغمبريان كان عليه الصلاة والسلام لما دينش خيانتي عليه كرد أو هو كاربوكا أوان كاتي خوي دليل التاريخ بازكا بتايبتي ل آياتكي أو سورة بقرة كدري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلى آخر الآية بازدك دل يهودية كان كاتي خوي هاتن مدينة بتسوقبو لدوربري مدينة مالو شوينيان دامزران لويا لسورة حشرج دري وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله دري هم يان كردا قلا بلام قلت يان كود تون بتواني تأثير يعني ليبكين أو أبو لقال يان تيكربون وباشترين شمشيرو ياخد باشترين أواني تيريان دروس دكر ليهودية كامبون شريان دروس كلا بين أوسو خزر كبيغمبر براتي لبين دروس كردن أوان بازار يان نما بويا أو دجاتي بيغمبريان كر عليه الصلاة والسلام كلقر عبد الله كوري أبي كوري سلول لويا دائما يعني استايمش لولاتي مش هي يعني زور لعرقة كاني تر لا وكدري لا نتوى كاني تر تيكالبون بويا زور دبي آقامان ليبي لا بتايبتي لك السكر ما لمالو من دالما لواني توشي هندك إشكاليات بين دبي آقادار بين باي أو أن تيكالبن ك بتوانين أما كاري قرمان لسرها بينكو أوان ببيت سوانا ويبويا دلي أو شيكك لفرمدانا أو ورد جيري حكمة رسول بيغمبري خوالة وألام دانويك خوي شيلو نكر ولا همش جرينتر دابزين أو آياتك يسألونك عن المحيض قل هو أذن العلاقة بين القرآن والسنة يعني دو شتيليك جانبونون ياخد بالي أم هالوين كشريعتي خوايو بردوان برزفرة أجينا بردوان بالي شكاوى خواي قورة بنامم دا بويا لو فرمدانا ورد جيريكا بيغمبري خواه فرميتي همش تيشيان لقلب كان تنها نكاح نبي أوليرش أوي بيغمبري خوابو
قولي بو بلام فعلي شمان هي تأكيد لسروي دكاتو عائشة دجيرة رضا ورحمة خوالي سيدة فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض دفرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أمري بمن ذكرك خۆم تون بکەم دیارە ئەو کاتی وەکو ئێستا ئەو ئەدەواتانە نەبووە کە ئینسانەکان خۆیان پێدەپارێزن لە شڕای حەدیثەکان باز دەکەن یعنی شتێکیان دروست کردووە کە بە کەمەریان بەستاوەتەوە عەورەتی ئافرەتیشی داپۆشیوە یاخود ئەوانەی کە لەو کاتی خوێن بۆ ئەوی خوێن بە شوێنەکان نەکەوی زۆرێک وەکو ئەوەی ئێستا ئەکرەمەکم وڵا پێی دەگوترێ حەفاظەت زۆرێک لەو شتانە هەبووە بۆیە دەڵێ پێغەمبەری خوا ئەمری پێدەکردم کە لە کەمەرم ببەستم و توند بکەم فەیوباشیڕونی یعنی دەستگەمە ئەو زۆرە شتانە هەموو دەگرێتەوە و ئەمیش لەو کاتە لە حەیضدا بووم حەدیثی تریشمان هەیە دەفەرمێت جاری وە هەبوو لەگەڵ پێغەمبەری خوا بووم لە ناکاو تووشی حەیض دەبووم هەڵدەستام کە جلەکەی لەبەر بکەم ئەوەی تایبەتە بە حەیضی دەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمووی ئیعتیادیە دانیشە یاخود لەگەڵم لە ژێر ڕایەخێکە پاڵکەوە لەبەر ئەوەی خلافی یەهود و جوولەکەکانی دەکرد کە ئەوان وایان دەکرد کە لێی دوور دەکەتنەوە یاخود ڕێزی ئەو ئافرەتیان نەدەگرت کە تووشی حەیض دەبوو ئەو حەدیثەی کە هەندە قسەی لەسەر دەکەین عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض پیاوێک دەستەکەن ئافرەتەکەی لە حاڵەتی حەیضیدا قال يتصدق بدينار أو نصف دينار نيو دينار ياخذ دينارة شي دەبی بکاتە خێر صدق ئەوەی جەناب دەڵێ هەندێک دەڕێن زێڕە هەندێک دەڕێن زیوە بەڵام ئیشکالێتەکە گەورەکە لەوەیە کە ئەو فەقیهانەی باسییان کردیە تووشە و ئیشکالێتە بوون ئاگایان لە سەنەدی حەدیثەکە نییە یاخود دەبینی ئێستا لێرە دەڵێ ڕواه الخەمسە وصححه الحاکم ئەو تەصحیحەی ئیمامی حاکم زۆر تەسهیلی تێدا ئەگە بگەڕێەوە سیر بکەی زانیان زۆر باسییان کردیە ابن قطانش بە هەمان شێوە سەهلی ئەوە کردو بەڵام ها ونووسێتی وەڕەجع غەیرەهما وەقفەهو يعني غير وانا قلت يان وقفه للسر عبد الله كوري عباس دائما قلت شمان قولي الصحابي دبيت بلقى اجا مخالفه نصدك هيك نصيك مانيا كبلي او ان دبي اخذ او ان ديبدون زماني پیغمبري خوش روي دايا بو زانيان دفرمون او زور كاري بيناكري كتابك بناوي التلخيص الحبير ابن حجر عسقلانية لو زور جان باس كده همو روايتكاني هناوة همو باسكاني هناوة الطريقة كان دفرمي والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه يعني إمام حاكم بتني ليرة كأو حديثي تصحيح كردية هميان وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم هميان متفقا لسلكام حديثة ضعيفة وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم ابن الصلاح وإمام النوويش أوانا هميان دفرمون أم حديثة ضعيفة بداخل يعني أواني كدجاج سنة كان أو حديثة هنا ودينا قوها لا تشدري ولا تقربوهن حتى يطهر أو دجاتي قرآني كان يجباس يعني دينا قلت دجاتي دكا كدال دينار ياخذ دينار يعني كأنما وكو بلي فروشتني الشرع فروشتني ناموسا ياخذ زورك لو زور أنا بحسكر بلام حديثك هيك إشكالات التجدانية كضعيفة باتفاق حفاظ حديث بلام إمامي حاكم كبخوي زور تسهيل كردوا للصحيح كردني حديثة كان زور تسهيل كردوا ل تصحيح وتضعيف ده بويا زانان ده فرمون تاكو إمامي ذهبي نلي وافقه الذهبي ياخذ أقره الذهبي ياخذ صححه الذهبي لقر إمامي حاكم زور إشي بيناكن سكهاتوا هموي دوبارة تخريج كردوتو راست أو مستدركة لسر صحيحين بلام حديثي زوري تيدا كضعيفة حتى بقدر موضوع اشتدا بويا إمامي ذهبي هاتوا دووبارە چی کردیا دووبارە تەخریجی کردوتە بۆیە دەڵێن زانایان ئیمامی حاکم کە لە شوێنێکی گوتت وە صححه الحاکم ئەگەر ئەوانی تێدانە بێ ئەقەڕه الذهبی
وصححه الذهبي ياخذ وقواه الذهبي أو أنا الشيء أجر تيدا نبي دلين اعتمادي زور ناكريت السر. وابن حجر لكتابك بناوي فتح العزيز المشهور بالشرح الكبير كأبي قاسم عبد الكريم الرافعية دفرمي لوي لم برتوكي همو فرمودكاني هنا وياخذ همو طريقة كان هنا وداعيش دفرمي اتفاق حفاظي لسرك أن فرمودية ضعيفة كاري بيناكري كواتا أم حديثة وكو أوش غير باسي ورجع غيرهما وقفه وقف لسروي أو الصحيحة بلام يشي بيناكري لكنا من دري حديث فيه 4 روايات. رواياتك يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم ضل أقل بدايتي بو دينارك أقل نصف كيبو نيو دينار. رواياتك إذا وطأ في إقبال الدم فدينار وإن وطأ في إدبار الدم بعد انقطاع وقبل الغسل فعليه نصف دينار أو ضل أقل بدايتي حيض كيبو أو دينارك بلام أقر لبيني تيبو لبيني خوشوردنو انقطاع حيض كيبو دري لو بيني بو أو نصف دينار يعني التكلف يعني لخو كردية وزانانا هندك شتيان بورون بتو ياخذ وكو دالي فهمي حديثي يعني كده بلام وكو قلت مالا بدايتي حديثك قصي زوري للسرو هيتي لسرني أو بقرا استادين لباب الصلاة إجباز دكين خوتاونا بوين دين لباب الصلاة باز دكين بداخل يعني يك إشكاليته لفقه ده بزور أقدار يعني لا يعني عقيدة ولا يعني أخلاق تيكل نكراوه لو يدا بين الزور زارو إشكاليته دروز بوا يعني استالير لبري أو يكبري جناها شي جوري كردوا أم حديثي هنا وتو يأخذ شوي نشتر حديثك كان هنا بداية دبيتو باسي كفارة معنوية كيف كيكا غير قرآن بيغنبري خواي جوري فرميتي ولا تقربوهن أمر نهي يعني نزيد شام كانوا بلام نزيد كرنا وكل بيغنبري خوا روني كردوتو كهمش تيك دكري بس جماع ناكري إيه كجماع إيش دكا يعني لأمر خوا بيغنبري خوا لايدا أو تحليليا بوشتكان نكردو في دبورها أو حائض والله أو الشيء إيه أو يدي أو لشويني ترلوانا بي أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم أجر آفرد كتحيضي نبر وجود بيو نيجج دكا أو باسي حديثة شتر دكا أو لواني لشويني تربي أو الطوافيش لا تيبي دالين لا حج دي أويش لو يدخوينين معاذ أو ضعيفة بلام زانان إشيان بيكردوها دالي بسياري لبيغنبري كرما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار يعني أوي وكو روايتك دي باسمان كرد لبوي دروستا تنها نكاح نبي تنها وطأ نبي أو مدة النفاس أو حديثي أم سلمة رضي الله ورحمة إخواي للسربي دالي كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 دفرمي ئافرەتانەی کە تووشی خوێنی نیفاس دەبن دیارە سێ زۆر گوتمان حەیضمان هەیە مستەحاضەمان هەیە خوێنی سێم پێی دەگوترێ نیفاس ئەویش بەعدە الویلادەیە دەدوای بوونی منداڵە لێرە دەفەرمێ لە زمانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام چل ڕۆژان دادەنیشتن زۆربەی کتوبە فیقەکانیش ئەوە باز دەکەن بەڵام ئەم فەرموودەیە بە مجموعی طرقەکەی بوویتە حەسەن لغەیری ئەگەنا بۆ خۆی فەرموودەکە ضعیفە بەڵام فەرموودەی تر هەیە لەو باسە پاڵپشتی کردووە ئێستا دەین فەرموودە چیش باز دەکەین بەو مجموعەی بوویتە حەسەن لغەیری یعنی فەرموودەیەکە ئیشی پێدەکرێ یاخود زانایان لە چەند فەرموودەیەک تر وەریان گرتووە و پاڵپشتی ئەم فەرموودەیە دەکاتن حەدیثەکمان هەیە ئەنەس بۆمان دەجێڕێتە دەفەرمێ پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر بعد ذلك يعني أو داري القرآن باسي نفساء نكرايا
دەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام داین ڕشتووە یاخود بڵێن دیاری کردووە تەحدیدی کردووە لە بۆ ئەو ئافرەتانی کە خوێنی دوای منداڵ بوون 40 ڕۆژان إلا أن ترى الطهر قبل ذلك إلا ئەگە پێشی هەنجی پاچی ببینێ و فەرمودەی تریشمان هەیە کە ئافرەت هەیە کەمتر لە 40 ڕۆژی پاک بوویتەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ڕێگەی پێدایە کە زەواج بکە دوای ئەوەی منداڵەکەشی لەدایک بووە و فەرمودەیەکی ترمانی ئەم فەرمودەی ضعیفە فەرمودەیەکی تریشمان هەیە کە عثمانی أبي العاص دەجێت فەرمێ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما ئەویش دەفەرمێ 40 ڕۆژ پێغەمبەری خوا دیاری کردووە لە ئەو ئافرەتانی کە خوێنی نیفاسیان هەیە بەڵام ئەم دوو فەرمودەیە ضعیفە چەند فەرمودەیەکی تریشمان هەیە تقریبا والله أعلم ئەوەی ئەمن لێ گەڕام يعني 8 طریقەی هەیە 8 ئەم فەرمودەیە و هەندێک فەرمودەی تر و لەگەر ئەم فەرمودەیە کە باسمان کرد ئوم سەلەمەی پێشن یعنی 8 طریقە هەیە بە هەر 8 طریقان زانیان دەفەرمون دەبێتە فەرمودەی حەسەن لغەیریه کەواتە ئەمە بەشێکە لەوەی کە لە قورئان دانیە بەڵام پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام ڕۆنی کردووە بۆ نمونە ئیمامی ئەلبانی پەرتووکێکی زۆر قەیمی هەیە بە ناوی الثەمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ئەم پەرتووکەی لە ساڵی 1336 نووسیوە چ بووە ئاوا دەرسی بە قوتابیەکان گوتووە تەحذیرێک لە بۆ دەرسەکەی ئامادەی کردووە بەڵام یەکێک لە تەڵەبەکانی دوای ئەوەی کە ڕوخسەتی وەرگرتووە طبعی کردووە لە ساڵی 1422 ئەوە تەمەن هەردووچی هیجریە یعنی نێزیکەی 56 ساڵ دوای ئەوی هاتووە طبعی کردووە ئێستا پەرتوکێک لە مەکتەبە شامی لە هەیە لە شوێنەکانی تر هەیە کتابێکی زۆر قەیمە زۆر جوان وەکو عادەتی ئیمامی ئەلبانی هاتووە هەموو تەریقەکان دیاری کردو دوایە حکمی لەسەر حەدیثەکەی داوە ڕۆنی کردو بۆیە لەوێ دەفەرمێ ئەو حەدیثە لە 8 طریقەوە هاتووە یەکیان ئوم سەلەمە یەکیان موسینەی ئەزدی یەکیان عوثمانی کوڕی ئەبی عاص یەکیان دایکمان عایشە فەرمودەی تریان لە جابر یەکیان لە عەبدوڵای کوڕی عەباس یەکیان ئەنەسی کوڕی مالک یەکیان عەبدوڵای کوڕی عەمری کوڕی عومەر یەکیان معاذی کوڕی جەبەل ئەو زە دەفەرمی ئەو حەدیثانە هەموو یەکتر بەهێز دەکەن زانایان ئیشیان لەسەر کردووە لە مسنەدی ئیمامی ئەحمەد بتحقيق شعيب أرناؤوت عادل مرشد قال يا رازي لغير وانش داري قلنا وهذه الأحاديث كلها معلولة دفرمي أو حديثانا لو يلا السيدرون بريك تكلا كتبه كان زور باسكران فساء وان باسكران بلان بال بشتي بن فرمدي بلان فرمده كان وكوتمان دالي كلها معلولة يعني علتي كانت دا بلان علتك قادحنية واتا علتك نية كبري فرمودك الرد كينو إيشي بيناكن بوي بمجموع طرق كان قلت بوي تحسن بوي دالي كلها معلولة لكن بمجموعها يحسن الحديث مع ما ذكر من أن العمل عليه عند أهل العلم داري أوي باسش ما كركا للا أهل علم إيش بن فرموديا كراوة وفرموديا تشتريش بال بشتيان فرموديا ذكا ك باسی ئەوە لە مسنەد ئیمامی ئەحمەد داهاتووە میسوەری کوڕی مەخرەمە دەفەرمێ سوبەیعەت الئەسلەمی پیاوەکەی ئەمری خوای کرد ئەو حامیلە بوو ماوەیەکی زۆری پێنەچوو منداڵەکەی لەدایک بوو یەکێک دیاڵە هاتۆتە داخوازەویش هات پرسیاری لە پێغەمبەری کرد عەلەیهی سەڵات وەسەلام پێغەمبەری خوا فەرمووی ئایا پاک بوویەوە فەرمووی بەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەرێ پێغەمبەری خوا ئیزنیدا لەوەی کە نیکاح بکات و شوو بکات دەرێ فەنەکەحەت ئەوە شووی کرد و فەرمودەکەش ئیسنادەکەی صحیحە و ڕیجالەکانی ڕیجالی صحیحینن بۆیە ئەوەش بەڵگەی لەسەر ئەوەی کە پێغەمبەری خوا دایناوە 40 ڕۆژ بەڵام ئەگەر ئافرەتێک پاک بۆ پێش ئەم 40 ڕۆژە دەکرێ ئەم ئافرەتە شووبکای یاخود ئەحکامەکانی تری لەسەر جاری بی کە ئەگەر پیاوی هەوی بستەکنی نوێژ بکا ڕۆژ و بگری ئەوانە هەمووی لەسەر جاری دەبی ئەوەی مهمە بە کورتیەکەی ڕاستە فەرمودەکانی کە دەڵێ پێغەمبەری خوا 40 ڕۆژی داناوە یاخود ئافرەتەکانی پێغەمبەری خوا باز دەکەن دایکمان عایشەی تێدا ئوم سەلەمەی تێدایە بەڵام بە مەجموعی توڕقەکان بەڵێ ئەو بڕیارە دراوە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام دیاری کردووە 40 ڕۆژ بەڵام ئەگەر پێش 40 ڕۆژیش بی پێغەمبەری خوا ڕێیدا و ئافرەتێک پاک بووە کەواتە لە دەمی نیفاس و ئەوانە
عادەتەکە دەور دەبێنێت چل ڕۆژ ئەقسایە یعنی دوورترین ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا دایناوە بەڵام ئەگەر پێشیوەش پاک بۆ ئافرەتێ زووتر پاک دێتەوە ئەوە ئەحکامەکانی تری لەسەر جاری بەڵێ زانایان دەفەرمون وەکو ئیستیحاضە و ئەوانەوەیە دەست نوێژی دەشوا لە بۆ هەرموو ئەوە چی بەڵێ ئاچکە دەڵێن هەموو ئەحکامەکانی حەیض لەسەر ئیستیحاضە و نیفاسی جێبەجێ دەبی چکە هەرسێک خوێنە نەخێر ئاخ ئەوش دەریم تەوفە عنها زەوجها ئەوە جەناب باز دەکەی ئەوە دەچیتە سەر ئایا بەئەبعەد الئەجەلەین دەکرێ یاخود بە وەضعی حەمل دەکرێ زانایان قسەیان لەسەر هەیە بەڵام لێرە ئەو حەدیثە کە گوتمان سەحیحە پێغەمبەری خوا بە وەضعی حەملەکەی کردیە ئەو ئافرەتەی کە شووی دەمرێ حەملیشی هەیە ئایا زانایان دەفەرمون کامل لە بۆی زووترە ئەبەوی ئیش پێ دەکەین لێرەش پێغەمبەری خوا ئاوای کردووە ئای سەرەهمە نیهان قازان ئەقەلی ئەوەی بێن زۆرترینی نیفاسی باشی 6 ڕۆژیش دەکات ئەوە ڕەیەکی ئیمامی شافعیە بەڵام زیاتر زانایان باسی ئەم چل ڕۆژەیان کردووە بەڵێ نەمگوت ئەویش دەڵێ ڕۆژ و شەوەکە بە زۆربەی هەفتەک و شەوەکەیان نە ئاغلبی دواشە ینی ئەکتەریەکەشی 15 شەو 15 ڕۆژە بەڵام لێ کۆڵین بەس لێم لە کۆڵی تۆ باە ئەوانش وەکو ئەو حەدیثە ئێستا پاڵپشتێکی حەدیثە مەجموعە حەدیثە کە بەس ئەوە ینی بیستیە ئەوە تازە لەگەڵ جەنابتان ینی ئەو باسە هاتە گۆڕی بەڵام ئەوەی ئێستا نیفاسەکەی لێ کۆڵینەوەمان کرد 8 طریقەی هەیە طریقەکان ئەوانەی کە باسمان کرد حتى تابعي هي والله أعلم حسني بصرية كلوانا ناوى كم ليادني در ليان برسيقوتيان آية باش باز دروج ياخد باش أويك حيضة كي باك دبيتوا آية آفرتك نيجي أويبك فرمي النساء أعلم آفرتكان باش تدزان كاميان ئەوان لە خودی خۆیان لە ذاتی خۆیان دەزانن کامە نیفاسە کامە حەیضە کامە سوفرە و کودرە و یاخود کامە ئیستیحاضەیە ئەوان دەزانن ئێستاش بە تاقیگە و مختبەر شتی و هەڕۆن دەبتەوە یعنی ئەوان دەزان جۆرەکەی چۆنە و چۆن یەکووەکی پیاویان یەک جودا کردەوە ئەوەش دەزان ئافرەتەکە فەحسەچی دەکات دەزان ئایا لەو شوێنەی دێکە حەیضی لێ دێت کە شوێنی حەیضی تایبەتە یاخود لەو شوێنەی ترەکە لەوانەیە مضاعفات یاخود لەوانەیە ئیلتیهاب بیشتەک بیتن ئەوانە دیاری دەکەن چۆن زیاتر دەڵێن نەخۆشی ئەوی دی طبیعیە على بناتی ئادەم بەڵام ها دەڵێ ئیستیحاضە لە زمانی پێغەمبەری خوا 10 ئافرەت تووشی ببوو هەندێکی دەڵێن لە کاتی زۆر ماندی دەبی ئەوەی توش دەبی ئافرەت زەعیفەیە ئەو شتانیان باس کردی دەرێ واختلفوا في أقل النفاس على أقوال كمترين نفاس چەندە اختلافیان هەیە أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله دەرێ ئەوەی کە زۆر نزیکە لە ڕاستی هیچ سنوورێک نییە لە بۆ کەمیەکەی لقوله فيما سبق فإن رأت الطهر قبل ذلك دليلو أويك قتمان وهو قول الشافعي ومحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم حمو وكو حيض أو تون شكانين نفاس أوايا وقد نقل الإجماع في ذلك إمام الشوكاني وقد أجمعوا على أن الحائض لا تصلي وكذلك النفساء أويش ڕۆژووی ناگری و بە هەمان شێوە پێشتر مامان بۆتر ئەویان کردی ئەزیەتیان نەدا ئێستا ئەوان لەوێ ڕەحمیان پێ ناکەن کە منداڵی لێ جیاواز بووە بە زەخت دەست بەسجی دادەنێن وەکو بری ئەنی ئەوان زیاتر ئەوەی دەکەن مەسائل و خوێنوشتن سووتر پاک بیتەوە پێشتر ئەوە نەبووە هەر پیرێژ نەگەوەی کردی و منداڵەکەی لێ جودا بوویتەوە و ئەزانە خۆی هر صورة تأكيد وزيست أولين. بالنسبة للاستحاضة هي حيث كتواب يعني يشت تواب نبوغ توابي توشي استحاضة دي يعني لو كدرة صفرة دي بلا باش كدرة صفرة كي بسير روش كده بيني راز وكو حيدي أو خوينة دي تواب أو هفسي حيثي دي أوي حديثك فرموي بيشي باق بنوي
ئەوانە حیسابمان بۆ نەدەکرد یعنی دیارە پێشی پاکبوونەوەی ئیقرارەکە لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام کە سفرە و کوفرە ناچێتە بابی حەیضی چکە ناڵێم زیاتر ئافرەتیش دەزان لیان پرسێ بەڵام ناچێتە ئەو بابەی هەر وەکو دەڵێ ئافرەت هەیە لە پاش حەیضیش لە کاتی ئیعتیادیش ئەو ئاوە زەرد و ئەو جۆرە شتانیان هەیە لێ زانایان دەفەرمون چ پێش حەیضی بی چ پاش حەیضی بی شتێکی ئەو تۆی لەسەر نییە بەڵام ئەوەی جەناب دەڵێ کە تووشی ئیستیحاضەی بوو زانایان دەفەرمون دەبتە ئیضطراری ئیعتیادی هەر دەست نوێژەشی دەشوال و هەر نوێژەچیتەوە بەڵام چارەسەر دەوی بکرێنی ئەوەی باسییان کرد دکتۆرەکان دەڵێن نەخۆشیە بەڵێ بەڵێ نزاهي لزي عملياتي وانا بقيسري بدري عند بينك انت هابيك او الزلب وانا ديت يعني جاري خيتا كان بيجوري دتو خين دي يعني جاري باشكني كي دتو او زلب او شي شانش دروز دبي كدست سدان دتو هيك للسنه الله اعلم بلي بلي حبيبي اخوي يعني سوتر او كده بيت دلو خلال واش كوين سموجه كده شلون؟ بله ئەوەی ئەمن خوێندیتمەوە لە ڕەمەزانەکان ترێشتا ئەو ڕەمەزانی نەمخوێنیتەوە دەڵێن ئیعتیادیە بەڵام وا باش نییە بخوا چکە مضاعفاتی تێدا دکتۆرەکان دەڵێن هەر دەرزیەک هەر حەبەک چارەسەری شتێکت دەکا بەڵام احتیمالی زۆری هەیە لە دواوە تووشی مضاعفاتت بکە لێ زانێن لەو منتەڵەقەیەوە دەڵێن نەخورێ باش ئاجیناوەکو ئەوی تر زانیان ڕێیان پێدایە دەڵێن ئیعتیادی سبحانك الله وبحمدك